Covid ambulanta Agropromet u Nišu, koja je pod Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika, poslednjih dana beleži 10 pozitivnih dnevno, dok ih je ranije bilo i do 70. Direktorka Zavoda Slađana Majkić kaže da opada i broj prvih i kontrolnih pregleda. To je unazad, znači neko vreme, tako da prosto mislimo da dolazi do smirivanja epidemiološke situacije. Ne možemo reći da je ona sjajna. Znači i dalje imamo pozitivne, i dalje šaljemo naše pacijente na PCR testiranje, međutim u odnosu na ono vreme kako je bilo, sada je mnogo bolje, mnogo povoljnije. A razlog za to je, smatra Majkićeva, poštovanje propisanih epidemioloških mera i imunizacija stanovništva. Retko da imamo pacijente koji su sa težom kliničkom slikom, jer toliko pričamo o tome u medijima svi, da se ljudi jave odmah kada se jave simptomi, da stvarno ljudi to poštuju, tako da nemamo one sa težom kliničkom slikom koji se prvi put jave kod lekara na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Sve vreme vršimo i antigensko testiranje i radimo laboratorijske analize, zatim uzimamo laboratoriju za D-dimer koji šaljemo, tu laboratoriju šaljemo u Zavod za transfuziju krvi kako se pacijenti naši ne bi maltretirali, tako da imamo kapacitete. Covid ambulanta Agropromet radi od 7 do 22 sata. Mogu se za pomoć obratiti svi građani sa sumnjom na COVID infekciju, a ne samo oni koji imaju karton u medicini rada.